Edin Jabančić, predsjednik Skupštine Saveza uzgajivača ptičjih životinja Bosne i Hercegovine. Edine, tvoje viđenje ove izložbe, ovogodišnje državne izložbe? Već tradicionalno je Gazenica pravi ozbiljne i kvalitetne izložbe. Ove godine je to također na tom nivou. Volio bi iskreno da više ima peradi na izložbi, da više ima i općiniča, ali evo, to je u odnosu na prethodne godine popravljeno. Što se tiče samih golubova, to stvarno ima dosta rasa i kvalitet je na jednom sasvim pristojnom nivou, ako uzmemo u obzir da je još ovo uvijek rano za izložbu, jer tek je početak novembra i barem još jedno mjesec dana treba pticama da se adekvatno izmitari i da dobiju novu pticu. Ajde da iskoristimo i ono tvoje da si studija za golubove, pa da malo pričamo o onome šta je se desilo ove godine. Po prvi put imamo hercegovačkog rolera koji nam se prezentovao ovdje sa 50 grla i imamo visokog goluba i po prvi put nam se pojavljuje vukovarska golubca strukturni golub. Dakle, da pričamo malo prvo o bosanskim rasama, znači ovaj hercegovački roler je jedna novina u ovoj paleti bosanskih rasa goluba. Sada slobodno možemo reći bosansko-hercegovački. Ja, jes. Zato što imamo jednu prekrasnu rasu, dosta interesantno, da budem iskren, iz Hercegovine, jedan sportski golub koji će biti po meni sigurno i jako fin i prevrtač i dosta interesantan, sitan golub, elegantan, živahan, sa finim predispozicijama da bude uspješna rasa. Ipak naši uzgajivači su neko ko želi i voli malo lakše, da kažemo pod navodnicima, rase koje nemaju zača, koje imaju srednje dužine kljuni, koji su lakše za uzgoj. Hercegovački roler baš spada u tu kategoriju, ja mislim da će taj golub sigurno imati svijetlu budućnost, ako uzmemo u obzir entuzijazam hercegovačkih golubara, onda ne bi trebalo da se bojimo za njegovu budućnost. Ajde, fino. Sada da idemo prema strukturnim golubovima, ono gdje je Edin u zadnje vrijeme. Nećemo pričati o kineskim golubovima, to na izložbi se može dobro pogledati, nego sam htio da pričamo apropo vukovarske golubce koja je lijepa, definisana i po mom onom skromnom mišljenju, samo jednog ljubitelja golubova, završen golub. Ali imamo visokog goluba na kome naš kolega Novokmet iz Visokog pokušava nešto raditi, pa da rekne svoje stručno mišljenje kao ljubitelja strukturnih golubova. Da budem iskren, Mikret je započeo jednu priču. To je tek početak priče i tu prije svega mora doći do masovnosti. Bez masovnosti nema kvaliteta i nema ujednačenosti goluba. To je ono što trenutno fali visokom, moraju dati veći doprinos svi golubari visokom, to je vrlo teško da odradi jedan čovjek. Ja vam pričam do kraja iskreno, ja sam čovjek koji ne voli pričati ono što narod voli da čuje, nego ono kako jeste i to je po meni prava istina. Golub kao golub je fino zamišljen, mora on se dalje odvajati od uzbekistanskog prevrtača i napraviti tu izražajniju razliku između njega i uzbekistanskog. Ja se radujem svakoj našoj rasi, ja sam prije svega lokal patriota i veliki zaljubljenik u naše rase i sam držim bubičkog i sarajevskog prevrtača baš iz tog razloga. I svaka rasa je za mene nova radost, ali nije baš tako jednostavno rasu napraviti, treba tu dosta rada, truda. Spomenuli ste vukovarsku. To je golub koji je do sada najmanje 3 preobražaja doživio. Od kokošasti, strukturnih, pokušaja, svega nečega, još uvijek nije stavljena tačka na i, još uvijek nije priznat u Evropskom savezu. Tako da, mukotrpan je put nastanka jedne rase. Evo znate i vidite sami koliko tešnjaci se bori oko bosanskog pjevača. Veliko je to odricanje, veliki trud i na kraju krajeva mora biti veliki entuzijazam. Bez toga vrlo teško da jedna rasa može opstati, da može uspjeti. Hajde da se vratimo na visokog, je dobra je tema i kod bosanski pjevač, ali da se vratimo na ovog visokog goluba. Dakle,
ti kao sudac iz ljudskih kulturnih golubova, gdje vidiš to gdje bi se visoki golub trebao razlikovati od Uzbekistanca? Nije to samo boja, jel? Ajde da kažemo, to je najmanji segment u definisanju jednog goluba. Šta bi to trebalo raditi na visokom golubu da on odvoji se od Uzbekistanca, bude svoj? Ja sada vidim samo ideju. U ovom momentu ja vidim ideju da je to jedan fini golub zamišljen da bude ukrasno. Sad potpuno suprotno od onog što su Hercegovci zamislili. Znači oni žele jednog sportskog goluba, fino, jednostavno Visočanci definitivno žele nešto drugo. Puno je prostora i može tu se uraditi dosta toga. Ja ne znam šta je njihov krajnja želja i krajnji cilj, ali ideja je po meni jako pristojna, ideja je po meni skroz ok. Treba dalje raditi, je li to treba da bude kratkokrivni golub, je li to golub treba da bude sa jednom ili dvije kape, je li to golub treba da bude sa čarapama ili sa gačama, je li to golub koji će držati ispravno tijelo ili vodorano, sve je to stvar idejnog tvorca, u ovom slučaju Miteta, šta on to želi i naravno svi ostali visočki golubari. Ponovo vam kažem, jedan čovjek sigurno ne može napraviti. Dobro. Sad da pređemo na ono što se meni sviđa, što sam ja nacionalista, o bosanskom pjevaču. Dakle, jedine ti si ove godine iznjeo i čini mi se dva svjetla i 2-3 kokice, jel? Na pokaznu tog bosanskog pjevača. On je u bijeloj boji ovdje prikazan, ali kakva ideja, šta taj bosanski pjevač treba da bude, čemu teži? Mi smo prije svega htjeli da privučemo ljude sa njegovim karakteristikama. Da bi bio interesantan, naši ljudi vole da nosi pristojan broj jaja. I ova rata nosi 180 jaja, što je za ukrasne životinje, ukrasnu perad sasvim pristojno. Mora biti otporno. Danas vidite da više bilo šta može bez vakcine, bez bilo čega. Evo ja vam odgovorno tvrdim da bosanski pjevač bez ikakvih problema i bez vakcinacije, bez bilo čega opstaje, jako otporan, jako interesantan. I onda smo tražili šta je to što bi mu dali da bude drugačiji od ostalih. To je taj pit. To je rasa koja se provlačila stoljećima, generacijama na ovim prostorima. Nažalost, našim nehatlukom i nedovoljnom žrtvom je u jednom momentu dovedena na ivicu i maltene potpuno istrebljena, da bi danas ponovo imali jedan, da kažemo, ponovni zamah u uzgoju bosanskog pjevača i mi ga već danas imamo na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, ima ga pristojno u Njemačkoj, ima ga nešto veći u Srbiji i u Hrvatskoj i to je taj, što veći broj ljudi, što veća masa, to duža garancija da će ta rasa biti i opstajati. Ja se nadam da smo mi sa bosanskim pjevačem uspjeli to, treba nastaviti, ne smijemo podcijeniti situaciju da danas ljude interesuje sve više nego ovo čime se mi bavimo. Iz tog razloga moramo dalje omasovljavati, ali i dotezati ove sitnice koje su nam ostale definisanje. Je li to kresta velika ili mala, koja je to dužina pjeva, je li to 10 ili 15 sekundi i tako dalje i tako. Ostalo je još ono što se radi interesantno, to je bosanska džuga. Ove godine to Joka je donijela, činim se, vidio sam tamo na kartonima, džugu. Gdje mi jedine reci šta misliš o tom kako se zove projekt? Još jedan bosanski dragun, to je sigurno. To moraju ti uzgajivači biti malo precizni. Šta je to što oni žele? Ako kažemo džuđa, onda bi trebali da kažemo da je to jedna mala, sitna kokoš koja nema ni veliko tijelo, ni tu veliku šarolikost koju nažalost još uvijek te tu izložene životinje imaju. Moraju malo to suziti, jasnije precizirati i omasoviti. Na državnim izložbama mi moramo imati u narednom periodu 30-40 bosanskih pjevača i 30-40 džuđa i onda će se iz masije lagano kvalitet vrlo jednostavno dobiti. Kad spominješ džuđu, da li to smatraš da treba ići prema Selbrisu, jednoj zahtjevnoj minijaturnoj rasi ili ići prema Bantamu, jednoj ustaljenoj minijaturnoj rasi? Ona mora biti svoja.
ona ne smije biti kopija bilo čega, ona mora imati jasan štit šta mi to sa njom želimo. Ona prije svega ima također te odlike da je otporna, da se lako leže i da je kod nas također stoljećima po našim štalama, avlijama, dvorištima, ali se sada to mora malo suziti. Koja je to veličina, do koje gramaže, koliko je to jaja, koja je to kresta, jesu to čarape, jesu to gače, je li to polonoga, kakva je, i onda to forsirati. Nema tu jednostavno intenzivan rad, selektivno, sa jednim ozbiljnim pristupom, ja garantujem da za 3 do 4 godine možemo i vrlo jednostavno iskristalisati da to bude sasvim svoja prepoznatljiva rasa koja ne treba da liči ni na koga.